Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasorkar Meghalaya lengba katnat ke bakmi ya kam shna surok ha kajala ka PWD roads lese kala ban sedang no ya jing shna ya surok ba na Shillong Shatamabil nadu banai leber jong usnam arajar arpo banwan ya gani jing sedang ban shna no ya gani surok ba lasmo tho hadien ba ka Batisi TV kalayo banyak keren kerpang bat u secretary jong katnat PWD roads and building uba Paul R Marwen ubalai tho ba ya gani project ontai lengba ka project jong ka Ministry of Road Transport and Highway bat ya ka ba on bait pisa da ka Japan International Cooperation Agency, but yakani project on Patrikam daka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. Kani ka project ni ka jung ban improve yakani ka Shillong Tamabil Road, kadai wale na ka po Ministry of Road Transport and Highways. Kaba lain na po ka kiyo funding na po ka JICA na ka JICA fund. Dari kan skim ki implement na po NHIDCL kepada ka corporation jong sarkar India. Tinre na kaliang jong pludi pedeng i pengyarap ya pro ki kam pen facilitate do akan ia baje TKK. Kemudian ke implementing agency kanom desu ka state government kanom desu ka pludi dari kan de ka NHIDCL. Te dari kumbalong mentana marbang i happen yarap kita ki wabun kiliang ban kan kamiat ka kam tam ka lan competition berkuwi-kuwi te ka survey kan kata ki ladep ble ki konsultan kan te ki pihak ya kan ka project ki babun ki phase kan ki dan uno ka phase 1 nang ni na Shillong na rilbong point nang tu hadu ha jo pomlum PSC tu kadai ka kam problem kaniat nomor ba ngimut ban lek for lane tu kenang bakan yarap ya kan ka yu te ndai hang tu ngi involve ka defense land tu nomor ngi dalek for lane ngil don kam ka jaka ka kham he ti initially kila ong na po NHIDCL bakin static of na higher level na te na po Delhi ti ndai hadin tu pada kata pada imat ka kam kam pada longkam tingila nak kaliang cum star jongi la tik op defense minister ban yo yak taka extra jaka ban penhek tu surok kemud sakhndia di don problem ke ba initially le na yarap na ling state mar kadon hang tu kadon diversion khndia te lemer ti kan kadon ka forest land reki forest ru hadin gajing ya ayu berki consultation berki kila sya yang iban kila ayang ita jaka la kampat long final mentaru tang bakila sya yang wan go ahead ban survey wan yu te kata kala don te sakiwai ki badai jong ki land owners kini tai habarok ki stretch kemut ka land competition process kala long in advanced stage kemut ka consultation ka assessment kini tai kila adap hi stang ki final sanction kini tai final notification kini tai kidang sa sknet site ki DC jongka East Castles buat DC West Jaintia Hills kebadai yang bentahan tai jen apo dauki te ki lelek ta baglejan final haji syakla long kila jan long ready te ban ong exactly ya kapor te nomor kam day bat ngi te ngim decide ngi ya kita te isu lajing assess jong itu kam long within apo kene financial year try kila long possible ban apo March 23 long possible ban start kasyong kita ki central government bakin decide nomor ka dai kam jongki hang ne hi nomor ka estimate kam wan shangi te we have no knowledge ngim dan cikte brek ni ngam padio ayu te ya ki detail jongki ni cost kini kita so bahasa le po NHIDCL office badon ang Shillong ten ma hang ne ki don ki section ba per te kumno mentangi sim priority ban le ya ka portion na po nang tena upar Shillong hadu penusla te nang tangi kadon saka section nang tu penusla bypass ke bakandang sa pending kata nang ta kadon saka portion nang tu na room penusla hadu hadauki kita akan include bade ka bridge te kita ki detail cost kini kita bisa ya le sim na po NHIDCL